O suštinama, ne o slučajnostima. Stavovi, a ne fraze. Subjektivno o svemu. Glasom protiv negativnog. Dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u emisiju Glasom protiv negativnog. Ovo je treća epizoda u kojoj ponovo raščlanjujemo jednu i suviše zanemarenu temu. Ovaj put je to feminizam. Moje ime je Stefan Đukić, autor emisije i vaš domaćin u sljedećih 55 minuta. Feminizam uobičajeno smatramo jedinstvenim, velikim pokretom u kome učestvuju isključivo žene i koji se na različite načine bore za svoja prava u cijelom svijetu. Nije tajna da većina ljudi vidi ovaj pokret kao nešto negativno, narodski rečeno prekusano, a njihove ideje i ideale smatraju gubljenjem vremena i izmišljanjem problema tamo gdje ga nema. Ovo ide do te mjere da se bilo koja javno eksponirana ženska osoba čak i u TV emisijama šalje na svoje mjesto, da se tako izrazim, uz prizivanje stare, ekstremno patrijarhalne Crne Gore. Ne želim da vjerujem da ovakve percepcije dolaze od ljudi koji su dovoljno obavješteni o ovoj temi. Sokrat je govorio kako niko ne griješi namjerno i ubijeđen sam da bi u ovom slučaju u velikoj mjeri bio u pravu. Iako ne smatram feminizam nečim lošim i svjestan sam da to nije jedan pokret, već skup raznorodnih ideja, tumačenja i stavova, priznajem da ne znam ni približno dovoljno o temi. Zato i vodim ovaj dijalog. Naš razgovor će obuhvatiti ideju feminizma u istoriji i danas, pokušat ćemo da ispitamo sva lica njegova, ali i da ga odvojimo od nečeg što bi se moglo nazvati feminacizmom. Pričat ćemo o rodno senzitivnom jeziku, o participaciji u javnim ustanovama, ispitati da li je feminizam poseban pokret ili je dio šire borbe za ljudska prava, ako biste pitali liberale, ili dio jedinstvene klasne borbe, ako pitate komuniste. Ostanite sa nama i nadam se da ćete, kakav god bio vaš sud nakon slušanja, imati bolje argumente za svoje stavove. Jer na kraju krajeva nije problem imati stav. Problem je taj stav zasnivati na pogrešnim pretpostavkama. A feminizam je suviše važna tema da bi crpili naše poznavanje istog iz poluistina i neprovjerenih informacija. Kao što je prikladno u ovakvoj temi, prvi put u emisiji imamo gošću. Njeno ime je Kristina Bojanović. Ona je magistar studija rode i politike, prevodilac i asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Kristina, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu i naravno pozdrav svim slušalcima i slušateljkama Radija Bar. Iako mnogi toga nisu svjesni, feminizam je danas aktivan kao i ranije. Iako je borba nešto drugačija, manje očigledna, nijansiranija. Šta su ciljevi feminizma danas i zašto? Pa eto, ja bih za one možda koji su manje obaviješteni prije svega podsjetila na par crtica iz istorije feminizma. Naime, feministički pokret se ispočetka javljao i ispoljavao u dva oblika, kao pokret za ravnopravnost u platama i kao pokret za davanje prava glasa ženama. Pravo glasa je vremenom postignuto u većini zapadnih zemalja nakon Prvog svjetskog rata, a kasnije i u ostatku svijeta. Kao što znate, postoje 3 talasa feminizma. Prvi talas feminizma pojavio se u 19. vijeku. Njega su vodile feministkinje poznate pod imenom sufražetkinje. Drugi talas je počeo 60. godina i trajao do 80. Tada je taj feministički pokret već dobio drugčiji smisao i drugčije fokuse. Tada je bio dio nekog šireg pokreta za ljudska prava. Pa jeste, tada smo imali borbu protiv imperijalizma, imali smo organizaciju masovnog pokreta, početak borbe za ravnopravnost polova, protiv nasilja nad ženama i tako dalje. A nakon toga javlja se treći talas, dakle negdje 80. godina, koji traje i danas i koji već uključuje neka druga pitanja kao što su pitanje razlike, pitanje odnosa između pola i rode i tako dalje. I taj treći talas ima jednu interesantnu vrstu teorije koju kombinuje sa nekim drugim teorijama. Pitali ste za feminizam danas i tu bih rekla da smatram da se ciljevi feminizma drugoga talasa u mnogome poklapaju sa ciljevima današnjeg feminizma. Naime, feminizam danas kritikuje politike koje su na štetu žena i isto tako nastoji da mijenja, da utiče na promjenu javnih politika. A da li danas on ima neku tako jaku ideju kao što je bilo borba za pravo glasa?
ostala problemi postoje, ali ovo je glavni moment. Pa ja bih rekla da ima više glavnih momenata. Nekako tu su prije svega jednaka građanska i politička prava muškaraca i žena, zatim jednake ne samo plate, već jednaki uslovi na poslu, znači rodna ravnopravnost na poslu, zatim reproduktivna prava i kontrola rađanja, o tome možemo kasnije da pričamo, i naravno ozbiljan problem nasilja u porodici, problem eksploatacije žena, borba protiv trafikinga, zatim borba protiv sve prisutne mizoginije, diskriminacije žena, svođenje žena na objekte u medijima i tako dalje, ima zaista niz tih pitanja kojima se... Ja bih ipak prvo da se opet vratimo malo u istoriju, ti si nam već nešto od toga dala. Stoji borba za ženska prava i prije 19. vijeka, makar u nekim pojedinačnim situacijama, a što je interesantno, da jednakost polova kao ideja se nalazi na nekim neočekivanim mjestima. Ko je čitao Platonovu Državu, vidi da u njemu on govori da su muškarci i žene jednaki i da imaju jednake mogućnosti, osim u nekim fizičkim sposobnostima, i čak u prvim hrišćanskim zajednicama u Rimu postojalo je potpuno jednako shvatanje muškarca i žene. Prvi hrišćani su recimo tretirali žene i muškarce jednako. Ta ideja jednakosti postoji na raznim mjestima, ali nikako da ispliva i ni dan danas ne možemo reći da imamo pravu jednakost. I ko je za to kriv? Je li to društvo? Jesu li žene? Jesu li muškarci? Jesu li učitelji? Tradicija? Po tvom mišljenju, zašto je to tako? Tačno je da se u Platonovoj Državi spominje da žene nisu inferiorni od muškaraca, da mogu da obavljaju poslove iste kao i oni, da one najsposobnije među njima mogu da budu i čuvarke države, što je vrlo bitna funkcija u Platonovoj idealnoj državi. Možda put rečeno, posle onih praistorijskih vremena da žena može da bude vladar. Da. Međutim, znate kako, postoje u povijesti čovječanstva tu i tamo neki mali tragovi, odnosno zamisli da žene mogu da budu ravnopravne, ali te ideje ipak, eto, i sami ste rekli, nisu prevagnule. Dakle, možemo reći da je pol taj koji je ženu učinio manje vrijednom, da je učinio, kao što bi Simone de Beauvoir rekla, drugim polom, i ona je uvijek ostali do dan danas drugi pol. Još od Aristotela postoje takozvane binarne opozicije. Forma, materija, aktivno, pasivno, dobro, zlo, svjetlo, tamo i tako dalje, gdje je ovo prvo uvijek muški, a ovo drugo ženski princip. Vi znate da je žena za Aristotela recimo bila tek posuda za oplodnju i ništa više. U jevrejskoj tradiciji recimo imate da žena nije imala apsolutno nikakva prava niti na imovinu, niti na obrazovanje. Ona je bila vlasništvo oca, a kasnije uz otkup vlasništvo muža. Rabini su znali da govore da je bolje spaliti toru nego je podučavati ženama, i koliko je žena bila degradirana, ponajbolje govori čuvena jevrejska molitva: blagoslovljen da si, Gospode, što me nisi stvorio kao paganina, kao roba ili kao ženu. Imamo neke, recimo, po znacima navoda, svjetle momente u Starome zavjetu gdje je nekim ženama Božjom voljom naravno data bolja, značajnija uloga. Recimo imamo proročice, imamo kraljice koje su vodile izraelski narod, koje su se borile protiv pokolja Jevreja i tako dalje i tako dalje. Dok, na primjer, srednji vijek nam donosi zasigurno jednu, ako ne i najopskurniju knjigu svih vremena, Malleus Maleficarum, ili ti Malje za vještice, koja je vjerovatno knjiga sa jednim nepojmljivim stepenom mizoginije i sadizma, i zahvaljujući kojoj je od 1400... Samo da objasnim, pošto možda ne razumiju svi, ono što mislite kada kažete šovinista, to zapravo znači mizoginija. Pa mizoginija je mržnja prema ženama. Da, kaže da je šovinista, što je zapravo mrzitelj drugih naroda. Jeste, ovdje je... Mislim da to treba istaći, da ljudi znaju. Da. Dakle, ta knjiga Malleus Maleficarum je od 1486. pa stotinama godina kasnije bila povod za masovni progon i ubijanje žena. Nakon srednjega vijeka imamo novi vijek, imamo recimo jednog Dekarta koji preuzima Aristotelove binarne opozicije i pooštrava ih i nastavlja sa tim naprosto dijeljenjem muškog i ženskog principa. Dakle, imamo jednu stranu binarne opozicije koja je dobro, koja je razum, koja je kultura, koja je nauka, koja je javno, a imamo i drugu stranu, žensku, koja je nešto privatno, nešto ženstveno, osjećanja, vrijednosti i tako dalje. To je interesantno vidjeti da mnogi
zapravo učeni ljudi koji su bili progresivni na raznim stavovima u tome nisu. A ja bih te onda pitao jednu drugu stvar. Da li su samo žene feministi? Ili bi to trebalo da budu i muškarci? Da, to pitanje bi zaista trebalo, kad bi nekako moglo da se postavi ženama uopšte, ali svakako i muškarcima, znači svim ženama da postavite. Da, i to bi trebalo da bude dio tog pitanja. Da li svaka žena treba da bude feminista ili samo neki? To pitanje treba postaviti svima, tim prije što čini mi se od kako postoji feminizam, postoji izvjestan prezir prema njemu, zazor od njega, strah od njega. Zbog čega? Zbog toga što se plašimo da ćemo, dobijajući neka feministička stanovišta i svjetonazore, promijeniti paradigme i matrice mišljenja, djelovanja i tako dalje. Jer mi imamo, znate, dvije vrste odbijanja identifikacije sa feminizmom. Prva nam dolazi od onog uobičajenog patrijarhalnog sklopa prema kome su feministkinje one žene koje mrze muškarce, koje su ružne, koje su lezbejke, koje su iskompleksirane i tako dalje. I to su feministkinje. A to je u suštini najbolje reći strah od drugog. Strah od promjene koja možda neće biti dobra. Ali nažalost vi imate i žene koje se identifikuju sa tim i koje se slažu sa tim i onda će one brže bolje požuriti da kažu da one nisu feministkinje, jer je biti feministkinje u stvari na taj način ravno nekoj pogrdnoj riječi, da ne kažem psovci. A imate i drugu vrstu odbijanja identifikacije sa feminizmom, a to je recimo da neko identifikuje feminizam s određenim ženskim grupama koje djeluju kao aktivističke grupe i koje neke od njih, naravno ne sve, donekle kompromituju feminizam, bilo zbog toga što se dodvoravaju vlasti, bilo zbog toga što se dodvoravaju donatorima i samim tim se nemaju vremena da se bave za ono što su ženska prava. Ali ostavimo... Nešto čemu bi se možda isto trebalo pozabaviti, ali mislim da je sada vrijeme da napravimo jednu malu pauzu samo. Malo smo nabacali dosta stvari, pa ćemo da nastavimo sa nekim pojedinačnim stvarima. Dakle, o teoriji bi moglo još dugo da se priča i zaslužuje tu priču, ali naša emisija je skraćenog dometa i moramo da stignemo i na primjere. Moramo čuti jednu muzičku numeru, da li imaš ti neki predlog možda, Kristina? Pa ja bih rado čula Patti Smith. Ok, onda ide Patti Smith i vidjet ćemo koja će biti pjesma, iznadit ćemo se i mi i vi. Dobrodošli nazad u emisiju Glasom protiv negativnog. Naša tema je feminizam, a da bi je bolje shvatili, sa mnom u studiju je Kristina Bojanović, filozof ili filozofkinja. Time ćemo dati šlagvor za sljedeće pitanje. Tema koja mnogi interesuje, u kojoj svako ima neko svoje mišljenje, je takozvani rodno-senzitivni jezik. I sada mene interesuje, da li je to način da ljudi prihvate da su oba pola podjednako sposobna za sva zanimanja, ili je to suprotnost, jer može i tako da se shvati. Zašto bih rekao suprotnost? Time bi možda moglo da se kaže da, recimo, psiholog ili filozof nije titula, nego kad kažemo filozofkinja, to je žena, a još je filozof, svaka je čast. Znači, neko bi to i tako mogao da shvati. Ili je to što držimo kad kažemo filozof ili kad kažemo psiholog ili kad kažemo doktor, držimo da to mora da bude muškarac samim tim što je taj imenica muškog roda. Naravno, da pooštrimo situaciju, mi možemo slobodno, potpuno legitimno da postavimo i kontrapitanje. Zašto se titule pišu nužno u muškom rodu, zašto se ne pišu u ženskom? Naravno, možemo se filozofski zapitati ima li postojanje izvan jezika. Da li nešto uopšte može da se smatra priznatim, odnosno da bude priznato i prepoznato ako ne postoji u jeziku, ako se ne imenuje, ako se ne oslovi. Ako ne kažemo psihološkinja, da jednostavno zatvorili smo taj krug. Naravno, to ako filozofski pitamo, a naravno mi možemo odmah i da se postavimo na jednu od normi gramatika našeg jezika, ma kako ga neko zvao, u kojoj jasno stoji da se subjekat i predikat slažu u rodu i broju i to je obaveza. I za nekoga će to biti dovoljno objašnjenja, no za dosta ljudi nažalost i nije, pa ja ću se potruditi da pojasnim sa svoje strane kako izgleda ne samo lingvistički nego i društveno politički problem. Naime, prema mom mišljenju, ako se borimo za ravnopravnost polova i za vidljivost žena u javnom prostoru, onda je sasvim logično da mora postojati vidljivost žena u jeziku, jer se u jeziku reflektuju rodni odnosi u društvu. Tako da je najčešći način da žena ostane nevidljiva jeste da kada nosi neku titulu, da za tu titulu vi upotrebljavate oblik u muškom rodu.
jer danas kad je ipak postignut određeni stepen emancipacije muškaraca i žena i kada žene i muškarci dijele gotovo sva zanimanja, onda je prosto nerazumljivo, a i neprihvatljivo da i dalje se oslovljava i izgovara ta titula u muškom rodu kao jedinom i kao opšte prihvaćenom. Sada Mene ovo interesuje zašto sekretar i sekretarica, gdje je sekretar zamjenik direktora i čovjek koji se mnogo pita i mnogo je važan, a kad kažemo sekretarica, to nije žena koja je zamjenik, to je osoba koja se javlja na telefon. Da li može da se napravi taj, da kažemo, negativni, gdje će to biti jednostavno shvaćeno kao, eto, može i žena to da radi, ali nije to. Vidite, pa problem je u tome što vi kada imate niže rangirana zanimanja, kad imate zanimanje za koje nije potrebna visoka stručna sprema, nije vam problem nikome da kaže kuvarica, čistačica, službenica, sekretarica i tako dalje, dokle kad imamo žene koje su visoko obrazovane i kakav je problem da se kaže inženjerka, profesorka, arhitektkinja, psihološkinja, filozofkinja i tako dalje. S druge strane imate da nije teško reći pjesnikinja, ali filozofkinja nešto jest. Zbog čega je toliko teško da se prihvati rodno senzitivan jezik koji je na kraju krajeva, u stvari na početaka naučno utemeljen. Na nas sredina vrši uticaj prije svega u smislu učenja, u smislu govora i usvajanja jezika, pa tako kada smo od malena izloženi samo jednoj varijanti, u ovom slučaju muškom obliku riječi i muškim nazivima profesija, onda je logično da ih bez zadrške tako i usvajamo. A sa rodno senzitivnim jezikom je stvar u nekoliko i drastičnija, jer nas u školi nisu učili da žena koja je na čelu nekog ministarstva treba biti oslovljena sa ministarka, a ne sa ministar. I to tako ostaje, ali mislim da bi ta upotreba rodno senzitivnog jezika, ukoliko bi se rabila kako u medijima, tako i u školskom sistemu, da bi postala, da bi se odomaćila i postala nešto sasvim normalno i da bi se na taj način mijenjali ti jezički, rodno-jezički stereotipi. Tvoj stav je da nova generacija koja sada ulazi u školu, ako je stalno suočena sa time i uči, recimo, razne primjere, malo ima predsjednika, ali ima ministarka, na primjer, da bi možda bolje shvatio da to je sasvim normalna stvar. Kako da ne, pa to je ključno. Možda je zapravo problem u ljudima koji su odrasli na drugi način, nisu znali za psihološkinju, pa im je sada to odjednom im djeluje rogobatno. A onome ko se prvi put susreće da je to zapravo pozitivno. Pa jeste, pa o tome se radi, jer nama iskustvo govori da su nekim zanimanjima dominirali, recimo, vjekovima muškarci. Jer zbog neemancipacije žene nisu mogle da obavljaju određene poslove, međutim kad je došlo do emancipacije, kad žene i muškarci obavljaju iste poslove, i dalje ostao samo muški rod. Dakle, i dalje postoji taj otklon prema upotrebi ženskog roda pod upravo tomaskom, odnosno opravdanjem, izgovorom da je rogobatan, da je nelijep, a to ako neki oblik zvuči rogobatno i nelijepo, to nije naučni kriterijum. Mislim, moramo se pomiriti i sa time. Što je naš jezik takav i ima nastavke za ženski rod takve kakve ima, to nije opravdanje za nekorištenje. Misliš, pošto eto postoji ta mogućnost, treba je koristiti. Dok imamo recimo neke, mislim, imamo engleski i ta društva Velike Britanije i Sjedinjenih Država koja su ipak mnogo naprednija u ovom pogledu od nas, gdje ima filozofer i to je to, nema... Da, to sve zavisi opet od gramatike. Da. Kod francuskog opet je drugačije postoje. Mislim, evo, htio bih nekako da rezimiram, možda nije to presudna stvar, ali pošto postoji ta mogućnost, treba je iskoristiti. Tako je i u ovom naučnom smislu, u lingvističkom smislu, a i u smislu uticanja na iskorjenjivanje tih predrasuda, jer kao što rekoh, važno je za žene da budu vidljive i naravno da jedan od načina da se bude vidljiv jeste da se bude vidljiv, odnosno vidljiva u jeziku, jer zamislite da je suprotan slučaj da se muškarci oslovljavaju u ženskom rodu. Da, to je nešto što je jako teško zamisliti. Bio bi to problem. Sljedeće pitanje koje je isto vezano za našu praksu nam govori o kvotama koje postoje u politici, a mogu da postoje napravo i u svim, recimo, javnim preduzećima, iako se ne koriste. Kada kažemo da mora biti otprilike 30% žena u skupštini, a trebalo bi da bude 50%, da li se time popravlja status žena ili imamo jedan paternalistički princip
koji će se samo ispunjavati, eto da neko dođe i dobija platu i tamo sjedine diže ruku. Kao što se generalno i dešava. Kvote su i nastale zbog te podzastupljenosti žena u sferi politike i poslovanja. Kvote su nužnost zbog toga što je napredovanje žena tako sporo da one čak ni u bliskoj budućnosti ne mogu da budu ravnopravne. Međutim, postavlja se naravno pitanje da li su kvote najbolje rješenje, da li pomažu ženama i da li im mijenjaju položaj na bolje. U razvijenim... To je ono što zapravo mene interesuje. Da li je to samo jedan... Na kraju krajeva sad imamo priču o izborima u Americi gdje se to što je neko žena koristi kao marketinški princip, ne kao neko ko nudi politiku, nego vrijeme je za ženu predsjednika, glasajte za mene. To ništa neće promijeniti. Svako ko se bavi o kvotama zna da u razvijenim zemljama, a tu prije svega moram istaći nordijske zemlje, kvote su zaista uradile to što su trebale da urade, dakle osigurale su veće prisustvo žena u politici i njihovo tu istinsko učešće. Pomogle su da se izmijene stereotipi i predrasude da politika nije za žene i tako dalje i tako dalje. Međutim, u zemljama u razvoju kao što je naša, postoji taj problem da kvote se uvode samo zbog međunarodnog pritiska. Dakle, da je to samo jedna puka birokratska i administrativna stvar, a znamo da onda na taj način kvote ne mogu biti od koristi niti ženama, niti društvu u cjelini. To je onda ono pitanje, da li treba prvo edukacijom ili nekim drugim metodama doći do jednog nivoa, pa onda ubacivati te takve mehanizme, jer će inače čak i ovako danas da se shvata, na kraju krajeva postoji ta mogućnost da će neko sposoban da neće da prođe zbog kvota, a ovamo će proći neko ko možda isto to nije zaslužio, nego je ispunio tu poziciju. Da, potpuno ste u pravu. Na kraju krajeva možemo imati ovu situaciju, da kažemo dva različita ministarstva, da u jednom ima dovoljno sposobnih žena i kvota je ispunjena sama od sebe, a u drugom nema i onda se pune, a neki drugi ljudi, na primjer, ostaju bez posla i mogućnosti zbog kvote. Pa jeste, to je taj glavni problem, to je jedna od najvećih mana kvota, što krše princip zasluge. Dakle, što naglašavaju pol iznad kvalifikacija, kompetencija političkih uvjerenja, te samim tim bivaju nepouzdane i tako dalje, ali opet s druge strane pozitivno je to što kvote omogućavaju ženama da uđu u političke strukture kao skupina, kao jedna kritična masa, ne kao pojedinke, što su kvote na neki način odgovor na tu vjekovnu diskriminaciju žena i tako dalje, ali ovo što ste pitali, prosto treba prije toga da postoji određeni pokret. Ja bih rekla da tu veliku odgovornost ima ženski pokret, jer mora da postoji prvo ženski pokret, jak, aktivan, da bi uopšte te kvote imale smisla. Tako je bilo u nordijskim zemljama, u svih 5 nordijskih zemalja koje danas važe za najrazvijenije, u smislu da je najbolji socijalni standard, da je egalitarizam, da su demokratski stabilne i da imaju politiku koja ide u korist ženama. U tim zemljama 70. i 80. godina imamo ženske grupe koje su lobirale u političkim partijama, stavljajući feministkinje i stavljajući aktivistkinje, ne samo u političke strukture, nego i u posebna savezništva, da kažem, a sve u cilju borbe protiv tog patrijarhalnog ustrojstva politike. To je jako važno. Dobro, ja mislim da možemo bez straha reći da je u redu imati kvotu, ali da je neophodno tu kvotu dobro iskoristiti, da bi ona nečemu služila. Inače će biti sama sebi, ljudi će prepoznati kao protekciju, a ne kao način da se žene emancipuju, jer to je definitivno neophodno da ovdje postoji jasna emancipacija. Jeste, evo dozvolit ćete mi, jer sada mi je palo na pamet da kažem šta bi na ovo pitanje možda odgovorila Emma Goldman, sada vama da je živa i da sjedi u ovom studiju. Ona je slavna glasnogovornica anarhofeminizma. U vrijeme dok je ona djelovala i pisala, žene su se borile za osvajanje prava glasa i ona je bila izričito protiv toga. Dobro. Kao feministkinja, zamislite da žena dobije uopšte pravo glasa. Zašto? Zato što je smatrala da dobijanjem prava glasa žene uopšte neće niti osvojiti slobodu, niti će imati bolji položaj, jer je sama politika po sebi zlo i truli iznutra i žene će samo da budu dio toga mehanizma i da žene moraju, da bi se oslobodile, ta borba njihova treba da počne u njihovoj duši i trebaju da prestanu da budu robovi, odnosno robkinje, 3 bogovima, crkvi, državi i kući,
da bi uopšte postale slobodne. A ovo dobijanje prava glasa, odnosno u ovom slučaju kvota, manje je bitno ukoliko mi zaista nemamo svijest o tome šta treba da se mijenja, a to je patrijarhalno ustrojstvo društva. Ako istinski ne preuzmemo za to odgovornost i ne borimo se protiv toga, onda nam je uzalud rodno senzitivan jezik i kvote i tako dalje. Dokle god to posmatramo na tako birokratski način kao nešto čime se ugađa međunarodnoj zajednici. Mislim da je ovo jedna dobra misao da se na njoj stane, da se malo razmisli. Čućemo jednu muzičku numeru, pa ćemo se vratiti. A sad slušamo Tracy Chapman i Across the Line. Ponovo ste u emisiji Glasom protiv negativnog. Moje ime je Stefan Đukić, moja gošća Kristina Bojanović i pričamo o feminizmu. Ja bih postavio sad sljedeće pitanje. Šta feminizam može ubrojiti u svoje pobjede, da tako kažem, osim dobijanja tog opšteg prava glasa koje nije toliko jaka pobjeda za neke koliko bi se mislilo? Znate kako, što se mene tiče, mislim da prije možemo da govorimo o permanentnom procesu borbe današnjega feminizma nego o konkretnim pobjedama. Postoji niz savremenih feminističkih teorija u kojima je akcenat stavljen, to je interesantno, na pokušaj raskrinkavanja kapitalizma i odupiranje njemu, bilo kroz transnacionalna savezništva žena, kako predlaže teoretičarka Chandra Mohanty, bilo kroz političko djelovanje kojem je cilj da se odupre političkim obmanama, eksploataciji, nejednakosti i tako dalje. Sada također da spomenem jednu interesantnu stvar, ono bez čega feminizam, naročito savremeni, čini mi se, ne može da se zamisli, jeste njegovo mirovnjačko, odnosno pacifističko opredeljenje, protivljenje ratnim intervencijama i slično, a meni lično od svih karakteristika feminizma najdraža je ta njegova konstantna, da je nazovem, etika otpora, koja ga krasi kako na teorijskom, tako i na aktivističkom planu. Rekli ste da su žene, blagodareći feminizmu, osvojile pravo glasa, pravo na jednako obrazovanje, pravo na abortus, ali ne svugdje, i ne sve. I zbog toga feminizam po meni nikad ne može da bude prevaziđen ni kao ideologija, ni kao politički stav, ni kao pokret. A dobro, dokle god ima potrebe treba da traje. Eto, kad smo pomenuli abortus, pitanje je nedavno pokrenuto ponovo u Crnoj Gori, zato što je dovelo do nečeg neočekivanog. Znači, prihvatamo da je to jedna pobjeda feminizma, ali ono dovodi do smanjenja broja ženske djece. Znači, taj feministički uspjeh zapravo dovodi do smanjenja žena, a to je nešto nezapamćeno. Uvijek je zapravo procentualno žena bilo više nego muškaraca, a sada dolazimo do toga, na primjer u Kini, da ima 20% manje žena. Da, kada govorimo o reproduktivnim pravima, naravno, ona podrazumijevaju da žene odluče da li će i kada i sa kim imati djecu. Ukoliko dođe do neželjene trudnoće, žene su te koje odlučuju da li će da abortiraju ili ne. Država je ta koja treba da im obezbijedi zdravstvenu zaštitu i legalan abortus, tako da ostvarivanje reproduktivnih prava bez prisile države i bez pravne prisile jeste na neki način idealan tip porodice koji nas dovodi do osvajanja dvije vrste slobode, prava da se nemaju neželjena djeca i prava da se imaju željena. Prvo pravo jeste pravo na abortus, prema tome reproduktivna situacija žene nije izraz samo biologije, već jednog socijalnog, kulturno-ideološkog i ekonomskog okruženja. Međutim, sada ovdje je problem, ovdje su problem selektivni abortusi. Hoću da kažem da je taj abortus, zašto do toga dolazi? Zato što opet imamo ovu situaciju koju smo već spominjali. Znači, postoji neko pravo, ali imamo društvo koje možda nije spremno na to pravo, zato što na kraju krajeva ne odlučuje tu samo žena, definitivno, u ovim društvima koje smo spomenuli, a čak i neke žene koje same odlučuju ovako. I to je isto činjenica. Da li zbog svoje neke neukosti ili zbog nekog pretjerano tradicionalnog vaspitanja, ali
takvih situacija imamo. Po mom mišljenju, daleko od toga da je to samo lično pitanje, to je ozbiljan društveni problem kojim treba institucije da se pozabave, jer Crna Gora je među 4 vodeće države svijetu u kojima dolazi do tog disbalansa između ženske i muške djece zbog permanentnog uklanjanja ženskih fetusa. Prema informaciji iz ministarstva... To je jedna jako strašna stvar kada čovjek razumije. To je užasnuto prvo sa biološkog principa, jer država treba da razmišlja o reprodukciji, ako ništa drugo je o svojoj demografiji, izvinjavam se. Da. Pa Crna Gora je 2013. godine je dobilo upozorenje od Vijeća Europe na to, a Ministarstvo zdravlja je tada Crne Gore saopštilo da fali 3000 žena, trenutno u Crnoj Gori 3000 žena u reproduktivnom dobu. To je strašno, malo reći. I naravno postavlja se pitanje zašto žene uklanjaju ženske fetuse, da li je to svojevoljno ili pod pritiskom, koliko često se to događa, zbog čega, i to je možda ključno pitanje, zbog čega su ženski fetusi manje vrijedni i zašto se uklanjaju, zašto se odbacuju. Meni to ponovo govori o retrogradnosti jednog društva, o vrednovanju nečijega života na osnovu pola, i to bih podvukla, i najzad o moći, uvijek prisutnoj moći nad, i uvijek toj prisutnoj relaciji tlačitelj potlačeni. Dakle, poznato je da se pridaje velika važnost rođenju muškog djeteta u odnosu na ženskog, i žene koje rode to dijete samim tim dobijaju bolju poziciju u društvu i u porodici. Međutim, istinsko pitanje je kakav je zapravo istinski položaj tih žena kada one svoju egzistenciju i svoje dostojanstvo moraju da brane takvim potezima i do kakvih to posljedica dovodi, s obzirom na našu tradiciju. To je znači baš ovo što je Emma Goldman rekla, je li tako? Jesam dobro rekao njeno ime zbog toga. Da, to je na neki način, šta će nam to pravo ako smo mi i dalje sluge? Jer to je bukvalno iz pozicije sluge i gospodara. Pa jeste, ovdje upravo i o tome govorim. Nažalost, zbog te tradicije gdje se uvijek davala prednost muškoj odnosu na žensku djecu, gdje su ženska djeca ona koja se odriču prezimena, imovine, ženska djeca su uvijek tuđa djeca, i kad tome dodamo lošu ekonomsku situaciju u kojoj živi veliki dio stanovništva, a istovremeno postoji želja i potreba da porodica ima nasljednika, onda dolazimo do toga da se dobar dio stanovništva koje je u lošoj ekonomskoj situaciji odlučuje na te selektivne abortuse, jer žele po svaku cijenu da dobije muško dijete kao nasljednika. Dakle, po mome mišljenju, selektivni abortusi su par excellence političko, nelično pitanje, i mislim da tu patrijarhat pokazuje to svoje najpodlije i najjezivije lice. Možda da se vratimo na ono što si spomenula na početku, dakle da je to možda zašto i muškarci treba da budu dio feminističkog pokreta, je da bi se borili za taj integritet i za tu neku retrogradnu struju koja ne samo da utiče na žene, nego utiče i na sve onda. Jer na kraju krajeva i ti muškarci treba da odrastaju u takvom društvu koje nije dobro, ni za koga. Tačno, pa i to je možda važno i zbog slušalaca da se objasni. Ja ću vam reći, a pretpostavljam da će vam reći mnoge žene iz moje struke, da feminizam nije nikakva sada kolektivna ženska ideologija koja nužno inkorporira žene i bez obzira na njihovo klasno, vjersko, rasno i tako dalje nacionalno i seksualno opredeljenje. Znači, nije to zajednica koja u sebi sadrži neku neupitnu solidarnost i nemetanje jedinstvenog stava, tako to nije moguće ni na teorijskoj, ni na praktičnoj razini, dakle ni u filozofiji kao feminizmu, ni u filozofiji kao aktivizmu. Feminizam nije nikakva partikularna ideologija, već je on, bolje reći, jedna vizija, jedna ideja, jedan modus za ostvarivanje socijalne pravde, a da bismo imali društvo ravnopravnih pojedinki i pojedinaca, tu je potrebno učešće oba pola. Socijalna pravda se može jedino realizovati u saradnju, ali ovdje ne mislim sada da muškarci pomažu ženama jer je njima lakše da dejstvuju unutar patrijarhata pa kao da budu nešto puko solidarni. Mislim da je to pitanje koje se svakoga tiče. I tekako se seksizam i patrijarhat tiču svakog, moraju ga svi prepoznati i djelovati da bi ga ukinuli.
i moraju, i opet to podvlačim, raditi na tome da raskrinkavaju, da se bore protiv ideologije prema kojoj su pol i rod vrednosne kategorije. To je kod nas problem. Što se vi vrednujete na osnovu toga što ste muško, odnosno što ste žensko. Pol vas isključuje. Da, mislim da je to jedno vrlo važno pitanje za naše društvo u cjelini, gdje se identitet pogrešno predstavlja kroz neke determinisane stvari koje dolaze rođenjem, kao što je pol, kao što je religija i nacija, a tek onda po ličnosti. Da napravimo posljednju pauzu i idemo u posljednji dio gdje ćemo govoriti malo više o teoriji, pošto smo posljednjih 5 minuta bili jako depresivni u ovom razgovoru. Sad ćemo pustiti nešto malo veselije, da se ljudi malo povrate. Slušat ćemo Amy Macdonald i pjesmu Mr. Rock'n'Roll, a onda ćemo da idemo u posljednji teorijski dio. Dobrodošli nazad u emisiju Glasom protiv negativnog. Moja gošća Kristina Bojanović i ja razgovaramo o feminizmu i sada postavljamo jedno teorijsko pitanje: šta je to feminizam kao pokret? Da li je feminizam dio i da li bi trebao da bude dio nekog šireg pokreta za ljudska prava, ili treba da drži neku svoju specijalnost i da bukvalno sam djeluje nevezano za to šta drugi rade? Pokušat ću da to u malo riječi pojasnim. A odlično je pitanje, svakako i hvala na njemu. Kada govorimo o ljudskim pravima, mi moramo da budemo vrlo oprezni, jer kod nekih konkretnih kulturnih zajednica i konteksta sintagma ženska ljudska prava može biti samo dio okvira izvoza takozvane zapadne demokratije kao univerzalnog obrasca za sve. Tako da uvijek moramo da se bavimo određenim kontekstom kada govorimo o tome. Tako i odgovor na vaše pitanje. To je odlična poenta koja se zaboravlja, da pokušavamo da pripisujemo obrasce. Na kraju krajeva ove kvote o kojima smo govorili je neka vrsta samo prepisa nekog zakona međunarodnog, bez možda dovoljno razmišljanja kako će onda se primijeniti. I drugim nekim sredinama i prosto mora se voditi računa o kulturnom relativizmu. Tako i odgovor na vaše pitanje treba posmatrati zavisno od pozicije i konteksta. Ipak čini se da feminizam unutar sebe inkorporira prava manjina, bilo seksualnih, rasnih, nacionalnih, pa je samim tim i dio šireg pokreta, a zasigurno se tom saradnjom i preplitanjem postiže bolji efekat na opštem planu, na planu opšte borbe protiv diskriminacije, recimo. Eto, kao neko ko se bavi teorijom, spomenula da se ista stvar događa, što je dobro, i na teorijskom nivou, tako da vi imate gotovo svuda u svijetu uvođenje takozvanih alternativnih studija koje nam donose perspektivu onih podčinjenih. Pa tako imate postkolonijalne studije, imate rodne studije, kulturalne studije i tako dalje, koje služe za podizanje razine svijesti o uticaju rodnih i drugih predrasuda i njihovo neutralizovanje u oblasti humanističkih nauka. To je jedno pitanje koje se često čuje, da je danas moderni kao ljevičarski pokret se izgubio samim tim što se tako bacio u neke specifičnosti. Dakle, prava seksualnih manjina, prava žena, prava ovih nacionalnih manjina, zaboravljajući ono što je, kako je nastao, gdje je bio jedan opšti skup klase, kao što si rekla, klase potlačenih, ili što bi Marks rekao, to je dakle dio cijele klasne borbe u kojoj svi treba da uđu, koji nisu upravljači. Da li je to neka današnja realnost? Da, filozofkinja Ann Coud kaže moramo uključiti isključene da bi se razbilo to patrijarhalno, muškocentrično i zapadnocentrično utvrđenje. A sad što se tiče upravo ste... Interesantno ono što kažeš, samo bi... Nasti, ja te sad mnogo prekidam, ali mnogo stvari me interesuje, tako da nećeš mi zamjeriti, nadam se. Kažeš to zapadnocentričko, jer kod nas je prepoznato da su ta prava, dakle da je to samo onaj progresivni zapad to govori, a za ostali istok, navodno, uopšte nema pojma o tome. Da li je to tačno ili nije?
Pa opet kažem, kontekst. Vi imate i unutar feminizma sukobe, unutar zapadnog feminizma, zapadnog bijelog feminizma i afroameričkog feminizma. Imate afroameričke feministkinje koje optužuju bijele zapadne feministkinje da u svojoj borbi, u svoju borbu, u svoju teoriju, u svoju praksu nisu inkorporirale probleme žena koje pripadaju afroameričkom podneblju i teoriji i praksi, da su njihova iskustva potpuno drugčija. A mi vam opet hoćemo naš obrazac da postavljamo kao univerzalan. To je problem, znate. To je često što ljudi kažu da... A o islamskim zemljama da i ne govorimo, tu je potpuno već neka druga situacija. Često se spominje da su ta borba za ljudska prava danas, ona najšira, najeksponiranija, zapravo borba za ljudska prava zapadne srednje klase, koja onda nameće svoje vrijednosti svima ostalima, recimo na istoku ili bez tog kulturnog relativizma. Tačno, vjerujem da je i Alain Badiou time mislio, a možda se i time djelimično može odgovoriti na vaše pitanje, kada je savremenu ljevicu u svijetu okarakterisao kao dezorijentisanu, da u stvari današnja ljevica uopšte ne zna šta je, on je nju čak i nazvao lijevo orijentisanim konzervativizmom. Tako da je to problem, a svakako odnos između ljevice i feminizma jeste vrlo kompleksan i sigurno bi mogao da zahtijeva još jednu dodatnu emisiju. Moramo se vratiti na ovo naše, pa se zapitati da li taj marksistički nasuprot buržoaskom feminizmu kao i klasni redukcionizam, kad je posrijedi takozvano žensko pitanje, bivaju analitički i pojmovno održivi mehanizmi za produktivan razgovor danas, ali opet moramo priznati da su i dalje relevantni za teorijsko praktičnu analizu društvenih i ekonomskih procesa. Ipak ono što je sigurno jeste da, što bi rekla Christine Delphi, žena ostaje jedna polna klasa i to je jedan fenomen koji je od toga doba i dalje živ. Znači možemo slobodno reći da ipak to je jedan poseban... Kako da ne? Mislim, može ženski pokret u sebe da inkorporira razne druge, ali ipak je žena kao polna klasa, kako sada citira gospođu Delphi, nešto što je primarno, ali opet sve zavisi gdje i sve zavisi ko se time bavi. Od sve te širine, od svih tih raznovrsnih, znači sad ti spomenula nekoliko njih, pa afroamerički feminizam, pa bijeli ženski feminizam, pa marksistički feminizam, pa lijevo-liberalni feminizam, pa svašta. Da li u svoj toj širini ima nade da se nešto može postići? Da li tu se može napraviti neka sinergija ili će doći do širenja, rasplitanja, rasplinjavanja gdje će svi gurati ono svoje? Kakvi su prosperiteti? I kakve su prognoze? Pa rekla bih zaista da svi ti pokreti, osim što imaju to nešto svoje primarno za cilj, dakle tu grupu kojoj pripadaju, da li su to seksualne manjine ili neko drugi, svako će, ovo što kažete, vući svoje, ali opet što se tiče samoga feminizma, ja bih tu rekla da pored borbe za socijalnu pravdu, pored podsticanja žena na obrazovanje, na političko učešće, a protiv, kao što sam na početku rekla, mizoginije, patrijarhata, protiv svih oblika diskriminacije, nasilja, seksizma i tako dalje, treba dodati i borbu protiv globalnog ustrojstva kapitala i njegove nejednake raspodjele. Mislim da je to jako važno. Čak nas i ekonomisti... A onda smo otišli opet kod Marksa. Eto, izgleda da moramo... čak nas i ekonomisti, što je interesantno, prije svega savremeni francuski autor Thomas Piketty, autor knjige Kapital u 21. vijeku, upozorava da su upravo žene među najbrojnijim i najvećim žrtvama njegove nejednake raspodjele kapitala. I da se mora prosto povesti računa o tome. A sad ako nekome to nije važno i ako su nekome ta pitanja tek usputna, onda on definitivno bi trebao da se razmisli nad riječima Charlesa Fouriera, jednog ekonomisti, utopiste, da bez ženske emancipacije nema ni univerzalne emancipacije. Dakle, došli smo, ja mislim, do nekih jako interesantnih zaključaka. Nadam se da ova emisija bila informativna, ako ništa drugo, pa čak i ako niste promijenili svoj stav, da ste ga makar obogatili nekim novim saznanjima, recimo pogotovo, ja bih rekao ovo na kraju, gdje će se mnogi zapitati kako sada ja, borac protiv
svjetskog kapitalizma, što mnogi među nama misle da jesu, morao bih zapravo da priznam ženska prava prije svega, a ne, kao što jako često neki ljudi kažu, je to zlo zapada koje pokušava da nam uništi porodicu ili da nas razjedini i da nam pokvari naš standard. U svakom slučaju, Kristina, puno ti hvala na ovoj emisiji. Meni je bilo jako interesantno i jako informativno. Ja sam sam na početku rekao da ne znam dovoljno. Sada mislim da znam mnogo više. Nadam se da ću znati mnogo više i nadam se da ćemo se ponovo družiti neki put. Hvala vama, Stefane. Pozdrav ponovo svim slušateljkama i slušalcima Radija Bar. I meni je bilo divno i nadam se smo bar djelimično rasvijetlili neka važna pitanja u okviru feminizma. Ja bih samo još nešto rekao, znači ovo su slušali na Radio Baru, a ko je slušao preko interneta može i to da čini dalje i također potražite nas na www.stefanđukić.com, na Facebook strani facebook.com/protiv negativnog ili na Twitteru @đukićstefan. Hvala vam, prijatno. Autor emisije Stefan Đukić. Produkcija Radio Bar, maj 2015.